askor hamli tiang. Hawal sniam hamli nut. Hawal sniam halau mai. Hawal sniam hakret. Sana utu yukun jong piun poi. Poi sino. Sana ka constituency jong ikan poi dalam manda san sniam ni penggela. Wasngai kelong kemeng an kan jing sisa. Lala sangot di kon san kepa. Kai ke panjia. Ngamdai bangaben. Tenaga tak kadau. Ai bagi tagi baben kilaban ben yuba samlen. Tang baya ki kam ki jongu phimla aban kdokti persya. Phimla aban kdokti. Ngilan ni MLA khamtam isor pastun insa batai khamha. Rai tanggawai ka bangamot banong. Kinong Krisyan naga party UDP, naga party Congress, TMC, BJP, NPP, ngiwan ban Krisyan yang lagi jong kandidat. Tanggawai ke bapla ke long ba, umat ba udah presiden jong ke UDP, jong ke state Meghalaya, wan geleng isnong senir kat uba apol ba kermen. Kim nuot ban kular yu pat ba, ladap hipin job yu UDP, nginlek kata Kim nuot. Balai nawari ladiru kisus din haka bos jong ke NPP. Kaikin kular habaya desus din. Harai ngapet ukonrat sang ma chief minister jongi. Imado prestun kilat ban kular na marka authority ka don haki belapen khamti do pat ba. Bat hangta angin le kata. Balai namar kidai ki try ki ba penya ia ke sorkar. Ke sorkar MDA. Kelangkum kayeng ke bahek. Ke bahek kayeng nrofu kamra ka don. Ki trayeng ru ki songlang. Kinang songwai ru ki songlang. Janni dia bamkua ya di salang. Ya pek dibilang. Tangba kenal tanggawai. Hagapor ba phibha ya kendang. Ya kinang songwai tengim ju khotlang. Ngim ju khotlang. Ka kamra la reserve. Naka mentau badak samlen lada ma phigi pai ba nang soyong pi I love you ba uni khnat biang ya soyong ka kamra hapos ketret lari siap naka mentau jong lada phigi ya kuwe pipang banwat ya ka jinkan lap nam lap sisnam kata ka de jisha ya bang aku ben batai fi tena kata kada perlu be ngimdai ban le song shit pet ya kalenti pet ya kanongrem Hagawai ke sengi, arajar kat kendai. Usi jong ke Kasil Autonomous District Council, udah iba Arden. Ngalet hapo District Council bani kendo iba bela ibalong MDC. Nganda poe po pelau, ngaigi pat ba abad kentai bat sendrang khamtam kinong yo, kila lembung kira degi plakat, kita UDP mendiri, UDP we condemn. Kumta lai hujat kita. Tengah itu nomor buan nak konsulsi jengir kibon. Kikhot yang ngalet ban ngakli ke kani ke bejiahang ni. Kitho yang nomor aku tu kopor. Kani ke UDP kedai ke Bakrisyan lang ya ke isi hapo council jengi. Te ke UDP ke ong ban withdraw no ke support ban penhap no ya ke isi ba Arden. Kan bagi padba abad kinong yo kong ngingim sya. Ngong pi bakla. Kila ban wen nomor kidon kabor kila ban le kabomon. Kita kinang yo kim kongo yang kia persya kyong kabor kadon hangi upat ba. Ngong iki kabor jong pi kala akut haka singi tebut. Tim don borsu pila jid yo wei uban mi kmat yo pi syaka council lane syaka assembly. Ma pi ro kumju kabor menta sausni kadon hagi kiti jong pi. Bat kata kabor kan kot haka sau baje si pau tarik si nung tong galak si balang galakut. Rai dah kecing stop. Rai dah kecing sampang. Rai nak kementak kalau wegi kon kiksiu shano kan lek ledangi bakla mengi. Pendan kam hok ye kata kabor ke jongpi. Ledat hidang kuah biang kabor hadian ke sau baje si pau tarik piap absan snap. Ngaju penyer seriem. Yau MLA bat ukpa hayeng. Ukpa hayeng. Uanra kabam kadi. Uanra kejam kenep. Upendet penbiang yang kayang kesem. MLA uanra ke development. Pan penbiang yang konsulsi. Kam dan jie pertan. Kajingi per kalong. Tang baya ukpa hayeng pijiat marway.
kat bayu kpa konsumsi jiat mengipai ba kata ka jifer ka benentong bar ka jige fer ka baar ka longgum ne ya utau kpa hanging uba philana jiat hok la ithu ki kur ki jat la ya smai khamat kaduan kadupat rambiang ka longbri ka manbri hak songkha songman iwei khon lakrat tentang iwei khon patyo lai phet arsnem lai phet yo adu wei na ka wei rolong emily mta lai snem phiong umai skim ya kendo ram ya kendo da phon dum jusim letwa rum ji kendo phinam tongin ji du wei phila la sansnem unlong kpa tega sansnem kam dei ka por ka balengkot wat pun ai ka ni bor ka baka sarkar India kala IFI ya ka bor ka ba phi bidon banjit ya unong ni khman ujong phi tundun kam hok ya ka